Vamos agora a falar das cenas de empresa, que xa iba a dicir. Alguén fixa cena de empresa xa aquí? No, aínda non. No, porque agora faise moi, sí. Debía haber unha cena de empresa dos jubilados, todos os jubilados. Hai facer unha cena de empresa. A cena de empresa depende moito de que empresa seña, non? Quer dizer, non é igual a cena de empresa da empresa Novedades Carmucha, Confecciones Pili, que pode ser bastante tranquila, que a cena de empresa do cártel de Sinaloa, eu que sei, son cousas distintas. Hai empresas... Isto que é? Estaba vendo aí que hai empresas con nomes moi raros, Isto é real, Hai empresas que se chaman Aquí no hai pipís SL. Ou Cucha que te cuento. E hai unha empresa de construcción, isto existe, é real, que se chama, aí o vedes, Construcciones Pepe no muevas el andamio. Aí o vedes. Construcciones Pepe no muevas el andamio. Pois foi a empresa, foi viuda de Pepe. Unha vez que xa a empresa evolucionou. Bueno, cenas de empresa. Cenas de empresa, hai que ter moito cuidado, xa o sabedes sempre. Cuidado ca barra libre, por exemplo, que a xente quéntase. Non sei se o sabedes, salía unha noticia esta semana, creo que era, que si te poden te despedir durante a cea de empresa. Porque a cea de empresa reconócese que é como ambiente laboral, que é como zona de empresa, zona laboral. Entón, se faz algo malo na cena de empresa, poden te despedir. Po lunes, de feito, tú tira o fin de semana, tiras igual, que non pasa nada, vale? Ter cuidado ca barra libre, porque non é a primeira vez que lle dice alguén ao jefe, jefe, eu nesta empresa non me siento valorado. E dice o jefe, xa falou tonto. Hai que ter cuidado, Nós estamos preparando aí unha cea de empresa e deso vai o primeiro sketch da noite. De unha cea de empresa que este é moi particular porque xa veredes de que é a empresa. Unha empresa que lle quedan moi poucos días de vida. Aplauso grande para Eva Iglesias. Este ano, non sei se vos lo comentei, pero non hai barra libre, vale? E ti que queres? Que quero? Veña papar. Veña papar. Ves papar? Veña papar. Pero si queres papar, viñeches mal, Si queres papar, tiñes que ir á cena de empresa de la Isla de las Tentaciones. Ali seguro que se papa. Nesta no. Nesta no. Este ano o menú vai ser menú degustación, vale? Degustádelo na boca e pasádeslo ao compañeiro, vale? Anda que bueno. Xa dá igual todo tanto tempo, porque total esta vai ser a última cena de empresa. Da igual. Que tal? Cheguei tarde. Como estamos? Que tal, Aurora? Como estamos? Placer, aquí estamos. Somos unha empresa pequena, pero moi... Hai malas caras, cara. Ostras. Parece a cena de empresa de Recantos. Pero, que pasa aquí? Manda con eso. Que pasou? Tranquilidad. Que pasou? Como que pasou? Non te enteraches? De que? Home, estivemos facendo balance para o próximo curso. Sí. E? Como i? Pois que somos unha empresa que fabrica triángulos. Triángulos, sí, señor. Fabricamos triángulos, é verdade ou non?
Nos fabricamos triángulos. Nin cuadrados, nin rectángulos. Triángulos. Triángulos, Triángulo efectivamente. equilátero, triángulo isósceles, triángulo isoloceno, triángulos. Triángulos. Triángulos, facemos triángulos. E que pasa? E non estás preocupado? Por qué? Preocupado por qué? Pois porque somos a única empresa que se dedica exclusivamente á fabricación de triángulos refletantes. Perfecto. Aí lo tenemos. E tú crees que nos vai afectar a nos algo isto novo? Non é que nos vai a afectar, é que vamos quedar sin traballo. A mierda da inteligencia artificial está nos papando vivos. Nos papa vivos. Papan a todos vivos. Nos papa vivos. A inteligencia artificial. Están muxindo as vacas con inteligencia artificial. Que non Por é. Bluetooth. Que non é a inteligencia artificial. E que? É isto. A baliza. A partir de ahora xa nadie vai comprar triángulos porque hai que ter baliza. El barco se hunde. Vamos a la mierda. Bueno, porque ahora, claro, ahora vai ser obligatoria a baliza, claro. Cambia a cara, Hago un dios. Bueno, pero non vos preocupar, tampouco hai que tirar as mamparas ao vuelo. Tranquilos. Porque ao millor non todo o mundo vai comprar a baliza. Ao mellor hai algún que sempre comprará o triángulo por nostalgia, por lo pasado. As cousas de antes siguen aí. Mira Sonia e Selena. As cousas de antes, non, siguen aí. Sonia e Selena podían estar na casa que era xa... Sonia e Selena acaban de separarse tamén. Mais? Sí. Bueno, por nada. Acaba con toda a mierda da baliza, vai acabar con todo. E ademais acaba de chegarnos a previsión de ventas do ano que ven. Sí, moi ben. Estás comendo queixo? Está bo, Vale, non, víate comer, comer é que é o que levades, Pagar aquí non se vai pagar, pero comer eu tiraría, Dime, a ver, como é a previsión? Previsión de ventas do ano que ven, estades preparados? A ver. Esto sería... Oh, espectacular. Espectacular. Aquí está. Aquí estamos ahora. Estamos a top arriba de todo. Vedes como foi, non? Foi subindo, Sí. subindo, Pa, subindo. bum, bum, bum. Aquí estamos, presentes. Sí, señor. Vamos, muy bien. Previsión do ano que ven? Pues será parecido. Ano que ven. Hai unha pequena baixada, ¿no? Pero pasamos de vender 650.000 triángulos a vender 0. Patatero. 0, patatero. Vante despedir a Aurora para a calle, E ahora con 70 anos a ver pa onde vas. Ahora... Non digo nada. Tu crees que nos van despedir ou que? Pois está a punto de chegar o jefe novo. Michael Equilátero, chamase. Home, Equilátero. É o heredeiro do noso fundador, Dos Equiláteros. pero viveu toda a vida en Irlanda. Pode ser boa persona, igual por vivir en Irlanda non te pasa nada. E un de nós, Sí. aleatorio, Sí. vaille ter que dar a mala noticia. Alguén lle ten que contar, non? Das balizas. Tú verás. Eu, calquera, eu non, Nós estuvemos pensando en ti, precisamente. Nos quen? Nós. Non os que se non estamos saben aquí. nin como se chaman os teus compañeros. Bueno, pero estuvemos pensando porque ti eres o jefe de marketing, ¿no? Son de marketing, sí, sí. Entonces, se lle metes un pouco de marketing ao jefe, Sí. e dislle, pois que eu que sei, isto é unha oportunidade, non hai mal que por ben non veña, Sí. estas cousas que Estamos sabes no facer mismo ti, equipo, aí somos está. 11 contra 11, el fútbol Solo es se así. vive unha vez. Ya. E Pero tamén vaso- estou pensando eu que sendo tú a jefa de contas, non? Pois, quen vai ser mellor que ti? Así xa yo contas. Digo eu, non sei. Digo eu. Chegou o músico. Benvidos a Cea Empresa. Este que é un músico? Hostia, prefería a Tuna,
Xa non me Que acordaba. contratou? Que non me acordaba nin do músico xa. Contratamos porque queríamos presentar ao noso jefe e queríamos dar unha sorpresa co seu cantante favorito. O seu cantante favorito é Bruce Springsteen. Xa, pero hoxe non podía estar aquí, non sei por qué. Entón tuvemos que contratar a Néstor Pardo. Hombre, que tal, Néstor? Moi ben, moi ben. Veño con un sistema, unha innovación. Que vai cantar? Pois eu he creado algo innovador, é como as varizas no coche agora, unha cousa así. Entón eu o que fago e ti contasme o que faz na tua empresa, eu fago unha canción. Que facedes vos? Pois nós facemos triángulos. Nós facemos triángulos. Pois mira. Triangulitos pros nenos, triangulitos. Como ves? Gusta, Que dixo? Triangulitos. Nós facemos, dedicábamos a facer triángulos reflectantes. Triángulos destes de... Que será, que será, que será? Que será de tu vida, que será? Xa. Fai favor e presenta ao jefe e despois xa veremos nós quen llo di. Moi ben. O jefe chamase Michael Equilátero, de viuda de Equilátero e hijos, e sons. Ok. Son do Porto do Son. Pois aquí teñen, recén chegado da súa Irlanda, Mister, o heredeiro absoluto da empresa, Viuda Equilátero and Sons, Michael Equilátero. Que tal, que tal? Jefe, ¿cómo estamos? Por favor, encantado. Se acorda da Aurora, Aurora. a de informática, Como olvidarla. Paco, lío do parque, Sí. Paco. José Manuela, de a impresora, Sí. y Manuel, Impresionante. é da outra empresa, pero... Sí. Bueno, Ha estamos crecido aquí. mucho, Manuel. Estamos aquí. Gracias. Gracias a todos, compañeros. Gracias. Es un placer estar aquí. Gracias. Sí, soy Michael Equilátero, de Viuda de Equilátero and Sons. No soy la viuda, soy el son. Son de amores que matan, amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan. É un músico, que é un cantautor. Eso me temía. Bueno. Ya sabéis, Sí. en esta empresa somos todos una familia muy unida. Sí, señor, somos tan unida como pode ser a familia da Pantoja. Unha familia unida e que se quiere. Sí, señor. Y para agradeceros vuestro esfuerzo, he pensado en pagaros más. No. Sí, No. sí. En vez de un sueldo fijo, ¿Cómo en vez de sueldo fijo? No, sueldo fijo no. A partir de ahora os voy a pagar 10 euros por cada triángulo que vendáis. Eu casi prefería o fijo e depois, se se vende, véndese e se non se vende, non se vende. Non. É que Lo estoy viendo. 2026... 2026 tiene que ser nuestro año. Por eso acabo de invertir 100 millones de euros en una nueva máquina procesadora de triángulos. Comprou unha máquina nova para Sí. facer triángulos. Canto costou? 100 millones de euros. Non tiro tique, de todas maneiras non tiro tique da máquina. Non tire, de todas maneiras. Bueno, ahora quiero escuchar esa actuación musical que teníais preparada para mí. Ah, sí. Adelante, artista. Non é artista, é Néstor Pardo. Non é... Triángulos, triangulitos reflectantes, non ides vender un carallo de triángulo. Son bromas que dice que nos vamos a vender. Son bromas, son de amores, son bromas. Amores de baliza. Nada. Non lle faga caso que eu escoitei por aí que o 90% dos músicos son todos politoxicómanos e alcohólicos. E o resto borrachos. O resto que falta... Chegou a baliza, chegou a baliza, paliza da baliza. ¿Qué valió? ¿Qué valió? Néstor, estás despedido.
despedido. Hala, hasta lunes. Fuera. Chao. Un aplauso Venga. para nuestro Pardo. Moitas gracias. A tomar por culo. No, chegou a baliza. ¿De qué habla? ¿De qué baliza habla? Baliza. Baliza. Un canto a baliza, hey. Miña terra na, un canto a baliza. Canto Jefe. a baliza. Hey. Osorio, Sí, jefe, Sí. que nos extinguimos. sí, vais a la mierda. Que se acabou a empresa, que Mire non- a noticia a partir do ano que ven, xa non se van usar os triángulos, vai ser obligatorio ter a baliza de posición. ¿Y Y eso? entonces nos vamos, bueno, técnicamente a la mierda. Sí. Bueno, Pero eso no es ningún problema, no os preocupéis. Para algo estudié yo Administración y Dirección de Empresas. Ah, sí? Ah, tes unha idea? Una idea no, un ideón. Ajá. Tengo el negocio del siglo. A partir de ahora vamos a dedicarnos a vender esto. ¡Oxe!